Bia Kamal Kanur online TV channel to kon ka update mugor liang rai wecha ka South Sudan. Update bia lingwa me kui nuartin content ka spele mayo tin pin reng ma chat rai we kijuba. An walla cha George no cha Honorable Stephen Parkwall, Minister of Peace Building and Secretary General of the National Transitional Committee. Cha George no cha yenan walla ka tuktiang an paiwa. Nuarang wana tama kan cha yeno shit kamen ngayon no take a quar ki generally as spelling my word cha yen already the tepot kang tetin te cha yen tanin cha yen dor ken tanin cha nan kwami kwai kai shit kai wuda me amrai kon ko kwida tama Honorable Stephen Parkwall ko jen aran mala jen kwai kwada dan tetin tama unwara kani de kona yan ka rudian kan wari kan dial ka top official ka spell my tin kon tin ka bon spell my wo ngai ne je gwano the main opposition dung ngade spell my wo an kuma madane te ka terbone ken kim yadi de jena spell my wo so man biya hol ngai en gwasa me la tin la rudian rai wich ka juba telemenyot malten shipment changach ko antam ne ko na kwa target je mai ko antam kwa target nin wore akan kwa target on tin te ka kuma spele mayo nugi konta dan te ke je ko jen benejarar gwaze dan me cha blad no me chitwok re wich ka juba ba just solve lo de mal darban tunaren chu mat gwaskel ka won kin dangre wal badak gwade shagu jeno en me chitok dara kui leadership problem ku kujimo ba kuin kware ba de yigla de jene dane cha tan mon kwal cholle revitalize peace agreement ki male cha tan ko koron kin dangre wal badak re wik ka kotum ana mo me cha yat finya gwa en kan bondi ala kula pai binti ka bondi shung tutele ne ko main party ajena swele me chi korbu to ka ne de kon e bendor swele mayo chu jen cha opposition party men jwal ke swele mayo ala ke swele maji jen swele min government jen party me kel do cha ko dang ne ke ne de che kai dor ke ne de kon tin tere kumaka tin ngorai wech ketin ngot pinkir ma yadit antem to kon tare wujen tam ke jen gwasa me am gaine ideal ko an opposition leader me cha ka yen la te gari to wan la to la te ka kai lwa ke jazlo aja bangwang ba kor mo ba jeter cha janga no it been a week or 2 week ti let kirma yadit gon yenan ne to content la kumayo na me chakolo bal ke panga je ka gwase dane che kore tore we can nasser me chene dia la je swele mayo chaka kef ke lat kan no ne to kan ne konon tin te jejen bor pingen e kan to ke jejen bor kuje mo ko jejen bor kule bet ba ga yigyen chit kamen chane na wala no cha char uden chalke ki general en chigga kre we kana sar re wuli da ka konin dang jok chaje chulu ni wala cha ngach no duno kan na shumne ko na shub ke de ni ga kan ne kono wa cha nan kare nyal point da kan shub kan drogan dial jen do budanen yan ka gade je men wukul to gene mu wo tetin no en wo ba leader ni nga spell mai wo ba ka yen che kam cha ga yen ka bu ngore ti jen ngada je gwanu en ayo shi mabilan wata kami betatan ko an kirma yadi jadong by the way you guys don't know ko jen jadong ta magore jeni dial konda kan na karora kelso jena na lat garame ci give up reteka gor yo daro kan dial kel so meda lat nyor je gwano South Sudan jamal che bujek de goida o dara ka lo nyantama shirka men ci jiwen mon ci kana ko da no mu ladu mashagwa ne da konti la spell mayo tegare wiki juba ka jen peace agreement dane chata mishi kem yadi nta me chamal mo che le balle de ko kele la so nyodo je gwano
tel mi mal so dong de tin korte ne nyok so na me mugur do dana dong de jigu keja ko chini de content mal pindien chicken la peace monitoring body chicken tri chicken angach chigme to wale en ude me shalke Stephen Parkour jela quer minister of peace building kana secretary general ka transitional committee ala national transitional committee me NTC jena jen kuma men tega peri ala kuma me jen roje tama men chala let ko bajo woje ni mi cha ko ingini cha ja kon lat you know do chana chu kwenten jen cha chu yen ka ramadan tumal te pinye bo ka jen ran aigo mo kon to espele mayo so jen dan chi to ko no mo entamere wi ka so sudan ke jen wara me so ngode kantin kon lat kan ruden kan ngaje gwano ka te wedi ka te bu korno ka te bu mal no ngode no mo chang ko jen chaje yen ka kwaje gwada dana chaje nang tin ka do ran chalat ke jen te ka non location as we speak kwai ka gwada dana chotin chawa je mo chaje kwen non the National Security Service in South Sudan has struck again, arresting Honorable Stephen Parkour, Minister of Peace Building and Secretary General of the National Transitional Committee, from his office a few hours ago. So, again, I'm going to go to the